الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو صحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا إلى فعل الخيرات والطاعات وشائر القربات، ويهجرهم من الشر وينهاهم عنه، ويقوم صلى الله عليه وسلم بوعدهم وتذكيرهم بين حين والآخر. هذا من حكمته وعجيب فهمه وإدراكه صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن الرباط بن سارية رضي الله عنه قال: واجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موجة مودي، فوشينا. قال: أوشيكم بتقوى الله والصوم والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. بيالاتم تنفهم بالله بغا على بيسالك أنك تشيدنك أنك دمكم أنك شيخو على بو كشي منك تقصد نوت منك بوي أنك النبي يوما محمد على كتنونا كشي بغا atumbe sheba banunu akasheba banunu alaka je kabu bema atumbure kata hera ko kelima ani alabato ani bato tobe atumbur bari kabo ko juma abu baba ko bari kabo ko juma atumbe jonu ka wajibiye anu ko hakili jigi wakati anu wakati nimbe chide ka kodo ani akafamu ba ani akadoni nimbo kone iran anana hadisa kono Ribad ibn Sariya chide ka shebaro akodonola chide yelu waju ni wajuri akera fajiri salim ko fere akochide nyanje shuruma kuwaju ayu wajuri la wajuri mi na sherata makusore ako wajuri dusukun sirana alanye wajuri kono nyeju bora nyew kashira wajuri kama shebo ko chidema koy ka wajuri mi furandi je ni be komi sarankara ni wajuri de washa kanke anye chiden ko ushikum bittaqwallah akombe washa kamin kamuye akashira alaje siranya imate sada wa amirilla wastinabi nawahi arla siranya jumai alay nyamra ni miye koke alay fatanya ka bominna otoy
alanya siranya mogo folon mogo laban ala ya penya marni kode walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah alakum mugumunu kitabu diramunu maunye ani awyere ne ya aw benya mariya akasirane alanye akombe wo shakan kawye akasiralanye wasamui wata ani akallamelike akatugulike akanyemauda wayinta amara alaykum abudun habashiyun hari habasa jo ichopi jo farafin jo hari arabu nodo kera kanyemai abe min faya lamme akatuba hatani kalimatani tajma'ani sa'adatu dunya wal akhirah balmau nin kuma den fula min fulani nye nin mo min yen nonu mina iye barake nuye nin kuma den fula jiya kunna dia ani lagara kunna dia abin nin kuma fula la de kasira la nye ine alache alanya mura min ye koke ayi fatanya ka bo min na ko toy ani alaye mo munu ki kanye mai ibu ka kuma dame ka tubu ko kanu kede fo nu yunya mariani ewa ala sosoe ite ala sosoe kede nu yunya mariani ala sosoe ito kede me goto min te ala sosoe kanu kede kana bobu kama kana bilu kontrola wadi ato qala li hasan aqul wallahi la yastaqimu din illa bi wajhi al-amr wa in jaru wa jalamu wallahi ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون الحسن البصري أقول والله الدين تشكى جوابنا نيني موتنا نفا موتي مسكوتي أقول الدين تشكى جوني موتو أقول والله دين تشكى جوني موتو هرنو جغنا هرنو كراتو يلي كلاي dina te seka jo nyemo ko wayin jaru wajaramu asagira ko wallahi alabe min dilani nyema muye o kacca nyema be binciya alabe min dilani nyema muye o kacca nyema be binciya wala ni woshiya kan kafa wasam wata wayin ta'amara alaikum abdu habasu وكفشيدن وإياكم محدثات الأمور أكون بمجيدن وإياكم محدثات الأمور أكون السمع والتاء وإن تأمر عليكم عبده فبشر وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وكفشيدن وشيبوما أكون مؤمن شيدان سر أولا يبين سوسر الجامع نفوق من الجامع يبين ويدينا taburu bencaya dina kono parti bencaya dina kono haklino bencaya dina kono abeno yo obekene kasisa silamiya ani silamo be da halamin nasisa ciden yendi foka soramana akonni mu'min shi jan sorobina sosori chamani fonko monya chamani taburo chamani yedina kono ciden ya anka banafo akon manton jiyan laba ukabbana ciden yan kabbana fo kasage kabbana fo ne bana jumai sosori be chaya tabolo be chaya fonko nyonya be chaya me furay munye wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di akon ni sosori chaya dina kono fonko nyonya chaya tabolo chaya furay jumai boda jumai mbawma akan ne ciden ka sunata ka sunna ne ciden ka sunna akakke bode ka akota ani ka khalifa nani ka sunna nu ka taboro abubakar anu umaru anu usmana ali ibn abi talib nunun taboro akakke bode ka ani sheba tobe wala mbalimu o beki tafo beki take wala na nyana wala ara kalomman corona ye ngalo fi kirikiri
sosoli min be dina kono fonkoyoya min be dina kono hakkilina caman min be dina kono ciden ɲafo a ko a benawo mais a y'a furana boda ke mun ye an be ale ka sunna le mina ciden cirani min ye taraktu fikum shay'aini lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati ciden ye nunun doron de tambolo a ko ɲe fen fula taw bolo a te fili abada ko fen fula taw bolo ala ka kitabu ani ka sunna ciden masira wure yiranna ka sunna te wadi ato imamuna maliki wa rahimahullah as-sunnatu safinatun nuh man rakibaha naja wa man taghallafa halaka imamuna maliki ko ako ciden ka sunna yin nuh ka kurude ni mo men yelena kay kisra ni ma do ko be halaki sunna ye wode be ka ciden ka sunna de ta sallallahu alaihi wasallam ciden ye ninde ke fura ayen ninde ke podai o ko fe ciden ko ya ko muhaddasatul umur ako ni o ko qur'an na yi ka sunna ta ni kalfanani ka sunna me a wakati ko qur'an be fodina kono ko qur'an be ke dina kono bidew be do dina kono wa yakum wa muhaddasatul umur mbawma wakati aya yire kuroshi ko qur'an man dina ko qur'an fora dina kono ko qur'an kera dina kono aya yire kuroshi ko qur'an man dina kono fa inna kullu muhaddasatin bid'ah parce que ko qur'an be dina kono be bid'ah ko qur'an na donna dina ne kono koni ko cide mamri fo asheba ma fo uma ke tabina ma fo uma ke tabina ma ke uma fo waye ko qur'an dina kono waye bid'ah aya yire ko so mare abena to do la kullu bid'atu dalala wa kullu dalala fi an-nar bid'a be fili be tasmane ko balmo ni ye hadisa baye ni silama manto nye barake ni hadisa e anka jiya benye anka lagara benye wakati benye hadisa ka kala akabila hada mane unye ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah فَأُولَئِكَ يَكُونُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين بل على من قرأت عليه أقوم مرود على كمسير مطرفا كجو مطرفا من بيه جولين من بيه أني جولين من يماناي جولين من مطرفا من بيه ويكم مسير جو مسير ينير كجو كني مطرفا من جولين من يماناي كم مسير كونسالي بغاي farda sali duru iye ce ye ba we wujurati la ini misiri kasuru akana ke ko misiri ko joli fula imbe ala ko mo de be ala ka misiri joka matrafa mo mulu di manani ala ye ni donna ba mani amana billahi wal yawmil akhir mo be di manani ala ye ali manani donna ba aye farda sali duru nati a chola ka jakabo amasira foye ni ala kerempewte nuru tiga mo ala fe nonu ne dege kanda mo wala misiri joli te fasamantia bala
misiri kɔnɔna fana misiri sigibaga i k'i janto misiri sale la almasjidu baytu kullu taqi cidan ko misiri ye ala ye sariyabaga bɛɛ ka so dɛ mɔgɔ wolonfila min bɛ don ala ka suma kɔrɔ yomari kiyama dɔn a b'u kɔnɔ warajulu qalbuhu mu'allaqu fil masajid mɔgɔ min dusukun dilalen bɛ misiri kɔnɔ sinu tigɛ farda sali dora b'o kɛ misiri kɔnɔ misiri matarafabagaw ye ninnu de minnu limani ala ye ani dɔn laban u ye sali nata cogo la ka jaka bɔ u ma sira foyi ye ni ala kelen dɔrɔn tɛ ninnu tigi de kanda mɔgɔ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مصرا في الجنة عثمان بن عفان ko ciiden ko ndi mɔgɔ min ye misiri jɔ ala ye ala bɛ so jɔ ye a b'a ɲɔgɔnna jɔ ye arjanna ni mɔgɔ min ye misiri jɔ ala ye ala b'a ɲɔgɔnna jɔ ye arjanna وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا كمفحص قطة أو أسقر من ذلك بنى الله له بيتا في الجنة جابر بن عبد الله قال وجيدا كوني مؤمن يمسيري جو علي هرنا كرا كونو ولو وفندا يورو دو كولو كا وعلى بي سوجو يا جنة kono woro fanda yoro ale ba fanda dugumada de la dugudika ale ta fanda girila kono woro ale be dugumada yoro de fenke doro ka fanda yi ciden ko kono woro fanda yoro nyona niya misiri jo ala be sojo ya janna ko don sami rahimahullah uya nyininka mo min be yere mashe ka misiri jo ni yere ye ne ba ke ka misiri jo ba de teme yana nim baraje misiri be jo e fana yar janna kono wa akoni ye misiri jo law aye woni de fara nyon ka misiri jo kelen do nali hakke minye ala bi sarano ya arjanna o ko fe e ka baraje furana ibe ye mo da fana mo muno ñu won teme ala ko wa ta'awwalu ala al-birri wat taqwa ibe ye ko fana la wala misimi mo min be mo de men misiri jola e do nani hakke minye o baraji biye ala bo sarati mar janna kono ewa baraji furana iyera mo da kono mulu nye nyobon de be ala ko ni batola o fana baraji biye ban toni ka bawo do ko kono woro fanda yoro fora mona ko da ka faso man cha yoro walendo ni de ye misiri de meni hakke minye de o hakani de kana jona de ala be misiri joyar janna ko ni ko kono woro fanda yoro fora de dinde ni yoro do yara misiri da tojo ni ko ni ya misiri jo ba o de deme e dona ni hakke minye ala ka fasamanta na kan ne mai yoro walendo ikan hakani de ala be so joyar janna ko ni ko وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته فهو في قبره من علم علما أو أجر نهرا أو حفر بيرا أو خرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له حسنه شيخ الباني أنا سيقول الباني ko jiden ko fewolon fura ni joni wulun ke hari salen ko be kito ka kabur kono ulu sarabe ko ye o ka sarabe shima kito ka kabur kono o wolo fura afolo ni mo mi nye doni nyuman kala ye mo wala ka hari fatu den ko be ika baraji be ko ni fo fulana ni mo mi nye ko boli ka ko di mo doma ka dugukolo yoro do karaba ka ke koye ni jina na bedda kono ni mo mi nyoke mo ye hari fatu ren ko be abaraji be shima dala
sabana ube ni mo mi ye koronse ube forage ji ko be mo dola e ye koronse ka ube forage abaraji be shima har ki to la gare ka kamro ko abaraji be shima ube niye tamaro iyoto iritu iri minna be denke na faba denna niye iri turu ka tamaro turu har yi fatulen ko tamaren dew asuma ube na fakena ye abaraji be shima ka kaburu be fatulen ko fe aw bana masjida ube niye misiri johalai har yi fatulen ko fe mo be sande misiri kono derisu be di misiri kono abaraji be shima ki to ga kaburu ko lahara aw rasa musahafan ube niye qur'ana do to yi ko fe qur'ana tara yi ko fe tiela mo ba ke kakala abaraji be shima fatule ko fe ki to kaburu ko wala faranne jumaye aw waladan yastaghfiru lahu taraka waladan yastaghfiru lahu min ba'dihi ube niye tenyuma do to yi ko fe abake ka alan ya fadeli yi fatule ko fe abaraji be shima mbe ala deli misiri jobaw ala musara herala nafa min fora misiri joda sara munu fora misiri jodela ala ko kuntigi sara ka sul joye arjanna kono mbe ala deli kalande munu be ala ka barika dora ala ka famu tuma ala ka courage tuma kalana aw ki munu fana ye misiri sorona ni misiri kasuru huja jorawo kane misiri fule aw korosisa aka jija aka misiri matrafa dari sunyuman o ka ke misiri kono wanna li masajida lillahi fala tad'u mallahi ahadan misiru ye ala de tay foyi kana fo misiru kono de ala kote jide wote foyi kana ke misiru kono min ta ala ko min ta jide koye misiri ala de tay baton kala sidewu de ka ke misiru kono musrikiyaw bidiyaw ulu kana ke misiru kono de musrikiyaw bidiyaw kana ke misiru kono min be ke misiru kono ala kote jide wote ala ta tidenta misiri ala de tay mo wore ka hakilina kana fo kono min ta la min de jidenta ala ta de be fo kono bidiyaw musrikiyaw shirku kono bidiyaw kono shirku ke wadaw bidiya ke wadaw misiru kayo man janya ka boma وليات أبو إدريس الخولاني عليكم لين أرى نار في المسجد تحرقها أحب إلي من أن أرى فيها بدعة لا أستطيع أن أغيرها أبو إدريس الخولاني أقول عليك تاسما يمسيري لا نابي مسيري جالي ni ale te se ka tasuma yin faga ko o kadi ale ye kateme ale ka bidia do ye misiri ngona te se ka bidia min ba parce que u y'a ɲininka nin mana la a ko tasuma fɔle n'a ye misiri jani a bɛ misiri ka diɲɛ minɛnw de jani olu bɛ se ka falen a ko mɛ bidiya mɔgɔ bɛ mɔgɔ ka diinɛ de tiɲɛ bidiya wajibikɛla bidiyakɛla o bɛ mɔgɔ de ka diinɛ de tiɲɛ hadamaden fana dara diinɛ de kama n'i ka diinɛ tiɲɛna dɔrɔn i ka diɲɛ tiɲɛna i ka lahara tiɲɛna o de y'a to a ko ale ka misiri ye tasuma bɛ misiri jani ale tɛ se ka tasuma min faga dɛ ko o ka di ale ye a ka bidiya ye misiri kɔnɔ tɛ se ka bidiya min bali ala kan ka misiriw saniya ka bɔ bidiya ma ko sabati ciden ka sunna ka sallallahu alaihi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين